Wan kinapagno na madam. Aday di pa nagsasarita may pag DJ kabanag. Ngam dati suspect kita daak din samot pa yun ay na-establisar no talaga nga isunat what giant agin aramid ngam suspect pa lang. Para iti pag-aamok, tibukod ko lang ada hindi pa nakaireklamo dito natay ngamin nga maikapanggap ti love triangle kung nada kalamo no kasano panagyan na data madam makaamo mo siguro di ti investigador dita no adda koneksyon na dayjay kalpasan ngamin dayjay na nga napasamak data idi data pan nakauram di jay lugar na kalpasan di jay pan naka reklamo na gan pinagsasango may iti barangay. Okay, sir. So, kasanukad nga mina nga kabayag nga adda iti isang luwada ka ni Jay lalaki ako kapitan. Jak sigurado mo kasano data sigunti istorya ngamin dati da nga agama mo nag-eskwela dan samot ngamin. Hindi ket jaka mo di na damili nga recruit na da ket pinasing kedandat kita damanan. So nga di jay nagreklamo di jay asawa na nga mismo hindi barangay may so nga nagsasawa kami kaya ito asawa dati mayer dati suspect kata kundi di jay natay. Ngayon ti talagang karelasyon ni di babae dati kadwa na napaiser nga napagpapalala. Jay kagawad mi. Uwan ta si ididamdamag agpaiso ayang dakayong kunakat agbarga dakamulang kung kunadamat so nga jak sigurado no anak agpaipeso relasyon da. Ibo. So tatasar ga puta anan nga arig na sango pay balay digiti nagbali na biktima iti pamapatay apo kapitan. Ano plano tayo iti barangay 21 tapno no mapagtali na iti dilinat ken na. Bale jay mesa jay natay baban ti pamagkum San Pablo no padjay. Wan ngam ti jay kalsada isut nagbatami. Wan ngam ala ba gaputa kwa adda di mun unan nga addang mi nga dagiti tanod mi ket ikanayong metket di nga agrunurunda da sangapulo ketuwalo dagiti tanod mi so nga kaya da nga rundaan metket diti barangay mi uray na lawa nga mi di kalman dagos kami nga react idi napasamak daytan pati siya napana kami mismo nakitinulong kami nga dagos katigitanon mi tapno masulbar dayta nga naasa pasamak nga krimen.